was a for Ghana Info TV so near and some agent of men social media no so for Mansoni and Cassia Muhanum Sino and when your bob on in no near the Ghana Info Eddie Ababedamo and in send be agent of men now social media no so Ghana if you cocofa your DB Babedamo come away near Congo share any video be Enfa and Brandy a badge in Tribia or Humbiano yet the Ababetuaso. I have said Abona half for you the Chima for my own Samu di Jimmy also camera Simonim and a more 30 Asante for no bona half for Munya Jimmy na Munsia Nyansa and he support to Dormaahene and he support to we and Asante for no Akojo Manum say or Mona Omo hene and a head Techima hene Tama Techima hene Yari Otum for na head Techima hene Otum for Akurani Techima hene Massa and Yahweh Asante ni macho say ono sa no tie o ma after ko be wini bibi ono no oye sana Asante ni tie fa ni sha unua no Asante and Bunahafu are one people et say ahafu ene bono e ya de kro na politics nti yachim enti saa ni yachim enti omu nyina ya anuafo otumfo na moyi na busuani ni Techima hene no ni nuano no na busuani aye the same father the same mother aye busuan baako ena politics omu chichem keke enti mesramo Asante ni dwana numa ja no nwana num makasa asemu ya kire mo ya mantokwasi ya woni ba bia ko Ghana ho Ghana we are one people. It doesn't matter the ethnicity, the ethnic groups you come from. One people politics near the achichem. Entinya ade be chiame ato abano na mo ye na politician no mo ani age. No ma fa bi ansa ko father fa kire hu ankoton sagrement housing project. Wow, enti youth no politicians ni wia enya pade nyina no na ese concentrate ni ejai se we free da gomba we free sisi ala we free ya ni fight common go fight ese aboye nsuo ho ban obi krom especially green we na Yehovah Witness for twagu book mba na omde abekire bibini se heaven until we should fight for one common goal say o man ni be ye ni ejai se we free ya no enu nyansa bi anim and I mean hini ye powerful and I mean hini di kaba nyansa bia nim Asante ni mane nkasa ono ne dia no di onim ya e maf talk maf market ono ati won Techima ya kura onko hoda di onim se Techima market no aye center market ya non stop Kumasi for no kura ba ho e be to bayere ne normal free one no me dia ba Kumasi ya ansa na ono Asante ni na nya bia di o ono onim ni nyina won enti say ni power no illiteracy rate ninti or kasa out of ignorance onu anim se Techima hene no o wosika se ayikuma Asante hene no onu anim ni nyina onu anim se Techima no mo wo mema gu hot se de Kumasi wo mema no onu anim ni nyina on tu kwan go ba bia enti jano no nye dede on tiripa ni ye dede a enje se onso jimifo be sofo si wanim na mo se abrafo ne ayifo body ahemfo bodyguard fo na metrete Asantefo no nyansa bia nim jamo mo nye dede Asante timi di tani atematani abekasa onka hwe Asante ni fretani se tani aboa onka hwe enti Asante ni unua no na no pa no ni unua no oye den ya unua ye nyina ye group baako enti unua du atema mani nu atemanya hwe o se Techima hene otumfo ne be hwe no a ense hwe Techima hene ehye otumfo ase a ense hwe obi anim se Techima eye the most center market area in Ghana obi a onima de Asante ni onima de kura anim de mekan se ai tamale wa boko zisala jenefo ni nyina ba mo antawo Techima ansana Asantefo ni ada places ada mfantefo ni ayi nyina betu no ma fi odi akomia obi anim Techima has the biggest market and omu contribute to the king what you say market no omu jiji sika di sie market num what you say enti se sika ni nyina ba ahenie ayemfo no ho e wo Techima ho minim Techima ya kosi sunyan besi ayi nyina be fa ko ayi body bamboy mamba hama kuromu ho besi ko wa akoboko nyina minim ho ko wanchi nyina minim ho nyina besi from abesi abofo from abofo nkinkensu minim ho nyina besi ko wahun ya meche no minim ho nyina ntime no I travel a lot and I know Ghana and I know say Techima hene onye small kin what I say onye small ohene what I say minim ni nyina I know everything. But that doesn't mean say Asante ni kasa be so ne so jano no nye ni dede
Abrofo man chelo park so isn't this beautiful? Heaven am na roba so anu ahye no kure no because amoya man to kwasi a politician bi amfa ho ampanyini odi omachi za am nyina kuma asefo no om di akofo ado achi kwasi ampanyini we achi no mo hype no na om sa di jimi na asantini a wa jimi se mi hu bi da ono vice no ono ani main se ya ka se obi ya vice a oni main ni nyina ya de kro oni ni nyina na plan no ma hihye yi la bia be wiae oni ni nyina na plan no mo de bet ya ba be wiae oni ni nyina na plan yo ena omo wiae yo na ono asa afa ne ho aba se o mo nkoto aba ma me na me ba betwam a na wo gidi a wonye kraman na wo ye de ade wonye kraman na wo ye de ade wonya bua na wo ye de ade wo gidi a wonye kran onya santini a hwan na betima anje se ankwase asem wo ye di makura amene nam na amene na hihye honi akorobo obi na makura na fa akiri abakude abeka cho se o family watchman wa ha na me ya memma Twene Jonas me wia obi wa na wugidi a se o ya boa ode ne ya watchman me bakura me mebu ani ono ababie gate na ma me oroma ya na ma ya be wia se wagimi ntinya santini pa ka wan pa ne bedi ba omi aboa we achi anya Asantini a enka hwan pa ne bedi kwase we yachi hwan pa ne bedi aboa we yachi anytime person mom ye jai san kwase a tribalism sam no we are all one together one people ayesi a kwase afo mukodu ase amunko ade na busuan dofunu ayemfofo chimichi achi omu wa yi ase da bi edurusi yen stop galam say dia oh we hini de ka ba in history we na no ye powerful ade na the same energy ayetibi ko ayi ase ko bonsa na ohini we bani e mani samrane no ohini we bani e mani samrane no ohini we bani e mani samrane efunu na e kono ati asefo e banum su abewu eno de ye ntimi mo ehene sabrane se ohini we na timi a stop galam say da bi stupid people ye ntimi we can come together ekosum funu ewa yi ase ko bonsa yi sika boa efunu batati asefo de ye stop illegal no na Asantini nkonum suonko na ne yam nko pro ne nsoro pro no onwu ewa regionum tire me choni yo Asantini no a o hype mu ahemfo no ono nkonum makuri no ono nkowu na owu ahwan na be hype abusian wey any particular video a agent of me na media no so a Ghana if you akakofa yedibi ababedamo adaro mo ahwe no otwe wadwe na face wa share ama wonu abi nsan so etumi akabi na face wa like video na bua emage mano so etu empon nyame hwira mo